Zamling Khangsar Shube Pyogi Keik Rikshung Dang Nangchwe La Tona Nangen Sangmala Dorjining Ne Ngatu Dire Shubi Tene Ata Tring Yankyar Jinda Shibe Loktep Ne Lopchin Chik Tia Yin. I'm going to explain you a lesson from the textbook of 4th grade. अनि चौथो क्लासको एउटा किताब देखिनको एउटा पाठ तपाईहरुलाई बुझाउने छु थाङबो मान्छो दे लोग्याला थनानंगे आइन्दा सा ला ता ला ला ना रु लो पा लोप छा ना छेन लोप छेन lesson part lesson nya dengbo nyera nyer gao sa shapchu su gogo di mare gao sa shapchu su ma sum nyersum sana nishu chaksum sana 23rd. So we abbreviate number 23 nishu chaksum into nyersum. We abbreviate in this way. Pa 23rd lesson or chapter. Teiswa part. Sakataka kayata kya basa kya bhavo karata da danarudo kyabdo refuge taking Sharan Gaman Bayata cha chatengo che da che satata ta nga sa tang satata ta nga sa tang. Every time you see tang, it is the way how to go in refuge, how technically how to do going into refuge. So in English, how to go in refuge. Sharan gaman गर्ने तरिका सततता ngasa tang jaile पनि तरिका क्याप्टो छेदाङ sa nga sa sang ra kata ga ga yata gya sa ge dao ka naroko na kwen mao cha narucho ga chok sangye kunchok. Buddha Ratna jewel Buddha jewel. The three jewels are Sangye Kunchok, Buddha Ratna, Chanarocho sa chu daoka naroko na kun mao chanarocho ga chok chu kunchok. Dharma Ratna, Buddha Ratna, Dharma Ratna, Dao ga dengbo ge ao da shapchu du na dun gedun Sangha Ratna, Buddha Ratna, Dharma Ratna, Sangha Ratna. Buddha jewel in English you might not say something like this. Buddha the jewel, I go for this. Dharma the jewel, Sangha monks, group of monks jewel. Buddha Ratna, Dharma Ratna, Sangha Ratna. Ao ja kikuji gasa jiksa kataka ka ratata gatak jiktak. And these two are actually verbs, and these are synonyms. And two words
written next to each other becomes a noun. So jiktak is fear. Jiktak is fear. Dar. Dar. Yakiku yida yi chatekbo che sa che yi che. Belief. Belief. Fear. Belief. Biswas. नेपालीमा विश्वास डर विश्वास विश्वास दादा देपा फेथ नेपालीमा भन्ने हो भने चाहिँ आस्था विश्वास आस्था विश्वास आस्था sakataka kayataka basa kyap satatata tanaruto na tunpa panarupo tunbapo the shower of refuge, the teacher of taking refuge, शरण को मार्ग देखाउने तुनबापो sakataka kayataka basa kyap dao nga narongo sa nge kyap nge the actual refuge. खास शरण kyap शरण kyapdro शरण गमन sakataka kayataka basa kyap sakataka garatada dasatu duba dupa akikui pe garatada tanaruto gasa tok. Tok stands for Topo. A friend which helps us accomplish refuge taking. A friend which helps us accomplish refuge taking. शरण प्राप्त गर्ने साथी मित्र साथी लासतु लुसा लु कायता क्या कुकी सकता का कायता क्या बासा क्या आओ गा रता डा डनारुडो लुगी क्याब्डो लु शरीर को शरण गमन शारीरिक रूपले शरणमा कसरी जाने शारीरिक रूपले शरणमा कसरी जाने हाउ टु गो इन रेफ्युज फिजिकली naga ngakaki kuki ngagi sakataka kayataka basa kyap ao garatada danarudo ngak gi kyap do. How to go in refuge verbally, physically, verbally. वचन को द्वारा कसरी शरणमा जाने शारीरिक रूपले शरणमा कसरी जाने वचनको द्वारा शरणमा कसरी जाने how to go the word how is not there how to go in refuge verbally yakiku yida yikayata kyakiku ki yiki sakataka kayata kya basa kyap ao ga ratada danarudo yiki kyapdo
how to go in refuge from one's mind, through one's mind, mentally, through one's mind. मनको द्वारा शरणमा कसरी जाने, शारीरिक रूपले शरणमा कसरी जाने, वचनको द्वारा शरणमा कसरी जाने, मनको द्वारा शरणमा कसरी जाने। यो तीन शरणमा जाने तीन किसिम, शारीरिक रूपले, वचनको रूपले अनि मनको द्वारा। Sakataka kaya kya basa kya phao garatada danaruto hakikuitu ganaruko danarudo na dun ganaruko bao datinbote wa gao chanarucho wanaruwo rawur bayata cha sa che na sa ne bao sha da she na kyabdru 고든 고대와 소울체네 सेना। शरण गमन को अर्थ गोदेवा बुझ्नु सजिलो, easy to understand the meaning of refuge taking। गाओ चानारुचो वानरु वो रावर बाय तछा साचे नासाने। यसलाई खास ध्यान दिएर वो खास focusing mainly to make it easy to understand। Focus mainly making it easy to understand the meaning of refuge taking। शरण गमन को अर्थ हागो बुझ्नु, देवा सजिलो, बुझ्नु सजिलो चाहिँ त्यसलाई मध्यनजर राखेर सेना भन्ने हो भने if I tell you focused mainly on making it easy to understand the meaning of refuge taking। Satatata dasapyu duka dukbao sangatanga la ngel dungel dukkha suffering tha masa thamcha da che thamche entire suffering, all the suffering, sampurna dukkha la sanyatanya nyakikuninga ninga sa ne sakataka karatataga takchaki kuching nga ching। Dungel thamche la ning ne takching। सम्पूर्ण दुःखलाई आन्तरिक हृदयबाट डर लागेर, निङ्ने आन्तरिक हृदयबाट डर लागेर, fearing all the sufferings from deep down below, from one's heart। So पहिला दुःखसित डराउनु पर्छ। दुःख जस्तै मर्छ कि, बिमार हुन्छ कि, यस्तै डरहरूलाई चिनेर चाहिँ
Karingbo de la sa le sakataka kayata kya naro kyo pa kikuipe na sepchu nusa nupa tao kanaro ko na kwen mao chanaro cho ga chok gawo sa sepchu su ma sum la yanaro yoda ye pa hakiku should be there ye pa hakiku ye pe yakiku yida yi charingbo che sa che Bao ratatata na tenpa na rupo sa pe ratingbo re wa sha sepchu shu ka sa shuk cha dingbo che na chenpa na rupo bayata cha cha dingbo che da che pa la sakataka kayata kya ba sa kya phao karata da dana rudo sa dingbo se ra ser wa ratingbo re da re tele kyo pe nupa त्यहाँदेखि त्यो दुःखदेखि बचाउने त्यो दुःखदेखि बचाउने क्षमता शक्ति चाहिँ त्रिरत्न कुञ्चो सुम्ला त्रिरत्नसित यो पे हिचे छ भनेर विश्वास हिचे विश्वास तेन्पो पक्का विश्वास अहिले विश्वास गर्ने फेरि भोलि विश्वास नगर्ने होइन पक्का एकदमै स्टेबल फर्म पक्काले रेवा आशा सूक्ष्म चेपा ठुलो आशा राखेको ठुलो आशा गरेकोलाई शरणगमन भन्ने गर्छ त्यसले के पे नुपा power to protect you from the suffering of death, the suffering of getting sick, the suffering of being born in the samsara again, the suffering of fear that you might part with someone who is close to your heart. First, you have to know the suffering. After knowing the suffering, you have to go in refuge of the three jewels. And you should know that they have the power, they have the ability to protect you from those sufferings. Kunchosum, the three jewels la yepa yepe yiche. Believing that three jewel has the power to give you refuge or to protect you from the sufferings. Tenpo yiche tenpo firm belief, stable, not kind of shaky belief, stable, with stable belief, placing a big hope, like Kepto Sevayin. Tela Kepto Sevayin. It is called Kepto. So भन्नु अर्थ चाहिँ धर्म अभ्यास गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ दुःख चिनेको हुनुपर्छ दुःख चिनिसकेपछि त्यहाँदेखिको बचाउने शक्ति चाहिँ त्रिरत्नमा छ भनेर पक्का विश्वास हुनुपर्छ दुःखै चिन्नु सकेको छैन तपाईले सही तरिकाले चाहिँ धर्म अभ्यास गर्न सकिँदैन First, you have to know the existence of suffering in this samsara. After having known it, you will want to go in refuge of some dharma.
And then you should have stable faith in three jewels that they have the power to protect you from those suffering. Yes, Siri, I'm going to stop here. The battery is going low, so I have no choice but to stop here. Thank you for coming to the class. 아니 배배 주고서 다 겹수 줘봐. 겹수 줘배 논라 당보 콜와딜라 둥넬 여바 하고 그래 둥넬 칸데시 요르스나 바이나 생인 나이노 삼베 둥넬 시용 삼베 둥넬 콜와라 양결 केयों संबे दुनिल तिंटे दुनिल ता हाकोना हाको बेचला अनि कुंचो सुनला इचे के गोरेसा इचे के बेचला अनि कुंचो सुनला रेवा छेबाला अनि क्याप्टो सिरगी योरेसा तदि चिक हाको देबो थोकने देसे ग्याबरे ता क्याप्टो देसे ग्याबा इन रंबो सिटा योरे इना यांगे 하고야 레라고 지키냐 소유스는 좀바도 있음비어래 어디나 시제 들은 게 지다 대참샤긴 드네 진로라 페발라 투체나